Chwech o gewri ym i'r Cei Connah, Hood yn camu dros y bêl, Cyn McLagan ar ergyd. Arbediad da gan John Danby. Mi oedd y bêl na'n sleifio i'r gornel ucha gan Cei McLagan. Hyw ar gig gornel, rhyw 5 munud i chwarae mae'r Barri. McLagan heibio i Declan Poole yn cael ei dynnu'r llawr. A mae Dean John di pwyntio at y smotyn. Declan Poole yn sathru ar Cei McLagan. A McLagan sydd i'w chymryd yn syth lawr y canol. Dim problem i'r blaenwr. Trydedd gol y tymor i Cei McLagan. A wedi 6 munud mae'r Barri ar y blaen. Jones ar gic gornel. Horan ar peniad Bacare oedd yno yn taro rhwyd ochr. A mae wedi taro deir gwaith y barod tymor yma. Doedd o'n methu a dweithio ddigon sydyn tro yna. Robbie Patton, sgilio hyfryd gan y chwaraewr canol cae. Chris Hyw, trio creu lle i groesi. Watkins oedd yno. Ac oddi ar troi John Danby yn y pen draw. Barri mor agos i ddyblu'r fantais. Cooper yn anelu tuag at McLagan. Mae'n syrthio'n garedig i Mamadou Toure. Toure, trio creu lle ar gydio. Toure ar ergyd yn taro'r trawst. A mae'n honni bod hi wedi croesi'r linell. Mae wedi bod yn wsos brysur i Gavin Chesterfield i dod yn dad am y tro cyntaf. Ond i hynny heb effeithio'r berfformiad y Barri. Ond hon am cweis di croesi'r linell. Barri eisoes di curo'r bala mae'r Barri yn y tymor hyn. Sna sioc arall ar y cardiau heddiw. A mae yna gyfle fan hyn i Mamadou Toure. Toure'n glir, cyffyrddiad chydig yn llac. Mae'n ei thynnu un ôl a Hood i gefn yr hwyd. Mae chwaraewyr Cei Connah yn honni bod yna lawio gan Jonathan Hood. Cerdyn melyn i Hood. Ond mi sgoriodd McLagan i'r Barri yn erbyn y bala gyda'i law. Dy dyfarnwr di gweld hon tro yma. Patton, di chwarae dda yng nghanol cae'r Barri yn rhyddhau Hood. Hood yn glir ar y dde. Mae Toure'n gymorth yn y canol. Hood y penderfynu mynd i hun. Y bêl yn fflachio heibio'r postyn gan Hood. Wignall, chydig o le i groesi. Patton sy'n eto'r peniad. Yna gyfle i'r tîm cartre wrth ymosod. Toure, yna 3 yn erbyn 2. Greening sydd yno, mae'n 5 yn erbyn 2 rwan. Greening at Toure. Toure i'w selio hi! Mamadou Toure, y gŵr ar fenthyg o gas newydd, yn dyblu mantais y Barri. A mae'n edrych fel bod record 100% Cei Connah ar fi'n dod i ben. Patton at Greening, gwaith da unwaith eto. Ar bas ar ei ddau, Fahia! A Danby'n aros yn gadarn. Bêl dal yno, Gerrard yn croesi y bêl yn syrthio tuag at Hood ar y droed chwith. Andy Morrison di mynd i wylio Falkirk heddiw cyn ei gêm yng Nghwpanau yn Brws os nesa. Tybed fydd o'n difaru peidio dod yma i Barri gadw golwg ar ei dîm. Just think that you know, the guys sticking to the game plan, but also making sure that we can show that there's two sides to us. You know, we can do well in possession and create, but also then, you know, dominate the second balls and be that ugly. I wouldn't say it was a great game to watch for the viewers today, but for us it was a necessity to try and sort of, you know, match that physicality that Connah's Quay possess. You know, so for me those aspects were really pleasing, and you know, also then let's be honest, Connah's Quay are a good side, okay, and for us now to do well against those sides at the top is going to be the next stage in our evolution. It's a tough place to come. Barri Town obviously beat Barri here a couple of weeks ago. You know, they've strengthened this season. They're a strong outfit, especially here on their own pitch, and we were under no illusions of the task that we face. And the disappointing thing is that, you know, there's nothing that we've seen from Barri today that we weren't aware of. It's nothing we haven't worked on, making sure we were aware of. Due diligence went in all week to make sure we were right for today's game. And unfortunately, the players have come up short, and we've come up short in terms of meeting our standards. And in this league, as soon as you don't reach those standards, you run the risk of losing games of football. And you know, it's something that we'll look at very long and hard over the course of the week to make sure we put it right next week.